Boguni bagas muna di wasit tekyon na marsyala majutu na usor matuaro na burunami di bagas tekyon alani dihamu amang burunami keluarga besar margasyagian Gabi cala horas hula-hula nami roro hamisal huna hula-hula muda apala tongon di wasit tekyon di parsar matuan ni burunami on las hubog kami donak kening sangon na hutti ni aka day nang nagkaning parbuipir amang buru at orang suwataw kay parbuipir ala torok do jepang namin raja di buru namin na adong di hutaw asal bukuraw kami maju parbuipir tu buru namin na di hutaw asal kamu maju tiki Tuhan besar margasyagian taringo parbuipir manang sikat ni eman nomor lupu na hubog kami Gabi cala horas raja nami dohorong masukan hatanin na tua-tua na mandok asa pirma baki baru-baru mapat calongan pirma to dimuna saluna aku parang ina beruna non julu-julu ma asa sa solu sak matu mote to matong deron nang ibulan nunga masa tami parbuipir saat matong kita leling mangulu jala totong ma didongan itu ha sikat ni parbuipir amang boru di parsal matu nemang namboru nami di baca tikyon adong do hubog kami ulus Jangan sitorong rapu. Tidak. Iya ulusol si pasatun nami bilangan na walu lebar ma. Walu lepar Abang buru. Gabi cala horas Iya satan ni nok kutangyo kami nak kening di jujur buru ni na buru neo. Maranak marburu marpahopu sananak marpahopu saburu. Olo Jadi sada matuanang na sada matu buru sada tu pahopu sananak sada pahopu saburu. Gabi Abiga, opat. Sada matu hanggini amang buru nami nahina. Sada matu iboto ni amang buru nami nahina. Sibotona ono Sada mangusetu parsinabu. Gabi Sada mangusetu namar dogat tubuh. ngamar dongat tubuh Walu maka. Oke Jadi mangaradi ma taru nami. Di ulah usar matu ni namar nami on. Naik pasaton ulus nagajang situru rapu mahami tukok parana. Bay ma edena si silang na badiay mabay.
para nina buru namyo marting nagi matutua mata na martua de bata marhiti nang tanyang nami dia katulangmu di besar tikyo nak tulangmu doa kaparibamu anggiap matutu tujuan nyarion marburuk tu ginceng ma marurat tutoru mardak katu siamun marating tu hapirang ma dihamu berenami dohot ibe berenami anggiat lamu martabadabba las niroha di hagabion di hajar mau matutu alani pos duroha nami di parsormatun di nabaru namion naing ma dengan aturhum di perdalan yang ngolum makanya hidup na tua dalil na tuli ingot mana mardonga tuhu sopa marhula-hula elek marburu tujulan narion ikon mana maho mardonga tuhu molo ado makaulau ni donga tuhu naing ma bere hasian tarido alana au dak kutat daw bere ale emang buru na hinang tanda itu. Jadi anggiat margogu amuka bere toto ibu bere nami di parsaurmatuan namyo ingok martangiang tutuhani tusima dan beluho di bata asale ihukugu lilot yo langapuliom na sumur waktu hari nama gitu cikno sis jadi bos norohanami pausor husor mai bere di bagas roham suang soni ma dihamu namar dungat tubuh widahami tuk uli jala denggado di batu pahamu di permot dingin naboru namion uli jala denggan hamudo yang guna patu pahom dihamu namar hamarangi dohok namar dungat tubuh dabuk matutu soal hati dunia tua-tua nama dong asa tak pula sebagai ding mandi dulu nih pengaringan horos doa motong nama hamarangi marga siagian dohok ton di pengarna awudah hami totong dah mau marsi pairing iri tutu amang baru na hami diso telujur mana tutupin tabian tu dia behamu salang saluna keluarga besar marga siagian totong matong dapat para saulian asa yang masih tabatua perlingkupan di seburuk debata matok siluet tua or semahita di parorot asa saat masulut saat matuwotia dunga saat batu bahami adat par burun di persor matuan ini nampurun naino saat matong gabi kita jala horas-horas sama dia maha tahu asi siap kami hula-hula muna marga maju tak betim Nagpuro namyon tubulog-tulu tutangami dong maris sinujutka oh lena jadi rohani nuain baguan pasahaton arisan nahu papumuhami otik sosadian non nahu papumuhamion lasma rohamuna gabi nang berenami borunami nang berenami siti urate nang tiur kami tulang muna marcos miro dohami dihamule dua semua pakinan dohamule dua alai pos dorohanami bituhani molong marcos miro hakamuna saitu budono bihamuna akasilas diroha dongko paramuna bui sada gabil sapulu sada matu tu pusing kami nang korak mahami di malah dapat tuh hula-hula rombongan di marga hula-hula nami marga Simajuta Padamang Madisi
Las rohan nami meruluk-uluk nang todi nami. Di persahurmatuan ni naburu nami. Di narohamu keluarga besar manang kuparan ni naburu nami on. Sohon napasang po kami raja ni hula-hula muna mereka majutak do rombongan nami. Di pasal tamu do tuhami juhud na marsolwara. Jala di pasal tamu do tuhami waktiu. Jala di pasal tamu do nang ringgit situ suara. Gabi bunga-bunga ma nang jari-jari nami. Alani martinangin matutu amat tanah mertua ni bata. Anggia ma di pasu-pasu Tuhan nasa ngulumuna gabi kanan hula. Sinur nang kapinahan mangomo nang akapatigeti. Matutu. Lam tu pistarna dia kapahokpu. Na di bagasan nak kaparsikolan. Asa dabuk matutu somarhatan ini tua-tua na mandok. Asa pitu na bilangan ni hari 12 bilangan di bulan. Tu dia pia musalun na paparan ni na puro na masari. Saya totong ma di dongan itu Tuhan. Asa balitang may nabagawi tu mandok ko sa tuduan arit na bagawi na marhula baru. Ala totong do hot tita marsita. Di sok pamunay mang guru. Lasrohan nami di basat sikyon asa dohonon nami basuhan hatan ini tua-tua na mandok. Asa bago ni nama hal tololuk nama rubian. Horas Muhammad tong raja ni hula-hula muna malam berkematkat nama calo. Saya tu gabi nama sikat ni nama alih. Asa saat masulu saat matuhut ya. Nunga sahat taulah. Ulang persahurmatuan ni namburu nami on. Asa saat mahita gabi saat mana kita horas. Abang baru ada duuhum dona taulah di besatik yo. Di persahurmatuan ni namburu nami on. Dung tataruhan anon na boro tu nganan parsatok kenani manang tutebak na timbo. Ada do uhum doi bulan batua na boro niba tutu sahali saya dipatakku do raja ni hula gabi. Doa amang boro sesuai do akapakata yang pangaraboto naktuari. Ubege hami dia lamanondo pasal to muna buka hukum manang puro ni naburu nami on. Tu si hamur si butoroha nak suruh kami dia tu si ka amang buru nami di kalau mobil ma bere ni so bere nami. Ali upasatami ma songo dia do alus muna diamu amang buru nami selalu na berkesenya. Kami majalah horas mau lihat ma dihita akan nomor hula baru kepartikian anon duksun acara demi acara ala buanot tado ina nami nang sahurmat waon tubona pasogit ima martabak na tipo marlagi-lagi simin marhalang ulu batu jadi didok rohanami hami yanak komuna ala songonima ulaoni borhat paborhatota na tua-tuaon tubona pasogit hami pe raja nami laos di partikianoma roh kami pasangaton kepupungnya ima ina nami nong formator tuhamuna hula-hula nami las marohani hula-hulai sapat dapuk mahita diise kesepakatan tanah budari radima hula-hulai orang mahita tamu apa full back kamu
Jadi pasu-pasu Tuhan manasa perdalan ngulu muna. Tuh. Gabi makan diulah si nang kinahan. Mangomong nang kabar 33. Asa dohorong maso natan ni tua-tua sa bagot na mahal to dolok na marubian. Oras sabi na majalo sa bukan ni hukum ni napuro namion. Saya juga bina mau singkat ni na mga lihan. Asa saat masulu sama tu bote to matong di rodang ibulan. Nung saat ulo tadi besar tekong saat may taliling mo yung ulo. Jalo totong ma di pasu-pasu Tuhan. Tuh. Pandai nami. Saya tulang nami Panjaitan. Tulang Panjaitan. Marane di Haroro nih, iba rombongan di tulang Panjaitan. Dohot tulang robot Panjaitan. Nanjak kono nami mana sida, beda mang ma godang naho partusi. Tunggu Mak. Iboto nami di son. Jadi sialani yang baru sisi ima di paradaton ni halak kita Batak. Kubuak kami do di son Boraspir. Ni ame nomor duduk. Asa do horong mati tu hata di Boraspir. Pirmen ngapok di bol-bol mo pasahokan. Pirma tadi ni amu saluna ko paran ni buat kon luju-luju mah. Apa tu?
ima tarikut hatani boras pirmang buru imotik sesadia pinahubak kami naking ini dohonom masuk untuk nedo tua asati tim main na terleton hodong los nyuruh otik sesadia pe boras pirnah pasatan itu kamu saya Tuhan tamat tong namang goy pas mati tuh tersongong lima ang buru hatani boras pir mau lihat tuh jadi songonak pasikop pernah ada siapa takut talang baru siang tulang gue berdulu na pasatan sabar benot tuh tulang ruwet alana tulang ruwet nanti ni kusau durat kan dedot 5 juta waduh kira-kira mang buru kami tulang gue berdulu gabi majalah horas pangidon mo dari nakin raja nami bana sadama pacaitan atur kamu masih nih hula-hula nami bolo tulang pepar jolo masih jolo-jolo anak kamu sarupa madihan Kang oh jadi mulusep kami tulang alarong dua kami ulus gajeng rabu songod dalam nami mangido tutuhani mangido pasu-pasu asal dia disaput Tuhan wakak tidak pernah kon anggolusi perhitian di kon na mangulusi pada muda nih anggo namun na mangulusi itu demu amat kadewata itu jadi gudang na amang guru walu lepak walu jadi di hamu pergusing kami apa satu ulus mahami Gabi emang gabi. tidak pernah mangguru kondo atau mangguru ko baik majo musik na hubar tuh Gabi emang gabi. lihat ketemu saya daon mulai pengangkatan di mana penes utar de mang labur juro alai saya kurang buat kepertinaman nyom mulu saya mengatai ibadah mutimana untuk memikirkan anak anak kemudian hari on labur juro to saya genangan kemudian ya selama dari nauro di sini untuk kamu jejaknya on bukti nomor ula-ula nomor natural asal jod daw merdeka gitu mulai ini nak kengar riwayat hidup mulai sana pumulis yang dijam pajahitan berpajahitan dari mau yakin dari hamu geleng na at kapilokparna dua do hamu ay si Joshua do Arcedo o man si Mariani ikaw na jomo ron hanyaran min na mangopi na nga kaito dunia mo pilokparna sulit tayo tidak debatama di hamu at Hamaraon. Mati. jadi sasul satu negara semasa boras itu di nakinilaw kamu kamu saya dari adalah jadi ya udah sih bersama kami dengan persesuaian perkatayon oh pakai permasalahan kami
pulang rogo. Sekalian pahoku anak. Anak pahoku. Iya, pahoku. Cacolo mama, cacolo. Pahoku anak, oke. Bolu, bolu. Bolu. Dina uksaha ima ulos tuhame akkaraja nami dohot inang namorai mau lihat malah bepusu mahu pasatami tuhamuna nungatuk sikup pada datoni di pasatok kamu tuhame ima adat pariana kaunone nuek peraja nami neng ro mahami ima nai pasaton akka nahopar di pada daton ima marhite jabar naguk anon pasahaton nami turaja roh hamil raja nami masuk batu hamona dak sudat budung meluso sakot pania dak sudat nina bahinon uhum dohot adat nakpe susadia sasititi masih kompa golang-golang pangarahuna uli otik anon naboy hu pasahat nami nakabisok batu hamona tulang nami say degema tujuh luanon jadi akan ahobar nanaeng si pawar atota tu hula-hulata tahapa tu pama amat perbusi nami berhak mahal lao dapatkan raja ni hula-hula nami baik damang madisi godang nah apa tu sih Jesús, oh, natura, las rojas.
uduran nih bona tulang siregar dohot uput sungguh Roma Raja nami nggak diharapkan ima bona tulang nami siregar do uput sungguh nah temu-temu nami mana sida baik jamang mah godang nahi sah-sah. Rohami songon magbuwas sila ni Rohanami mang boro Kami jalan songon perbuipir asa dohonong masongon na ni nama tua mang boro di mahatani perbuipir na binuan namin asa pirmat pokti bahu-bahu mapasalongan pirmat tongkol di mo julu-julu manang pasalongan asa sahak masolo sahak teman tugot pian nung saat kami di halaman ni jauh mong noon sa isa may tasawro jalan so ni ma hatanis hasahatan ni parbuy pirsak kami amang baro warna sebenarnya along na tuyo magdokon pirma poki kan bal pas talongan pirma tol di mo luju-luju mah apa omongan dia mo ang baru nabi saha man na sulong ibot polena di garas mga satan di ba niya lang mo Salud na kita gabian, jangan orang soras. Jadi, opak lebar bulus. So naman yang perdalan namang baro ala dus marfata mengatur hot. Saya mohon tupah hukum nami bawa. Saya mohon tupah hukum nami boro. Saya mohon tu pinupar ni pahupo nami bawa. Saya mau tu binupar ni pahupo nami guru. So ni ma ani lala sang usaha ni asahatan ni ulo sa mga guru. Buah na yes rohamo. Mo lihat. Aku tulus na mahal itu bawa pun namin. Kamu mana waktu sih?
Baru satokin nyala jo waktu siap kamu nak di hamona pahupunami molosian bapakmu mapahupu doa tuho jadi nang sone mah tu si tiur dua hamona pinokper ni naburukon las roha mamereng dung marujung naboron boy sa rumah dua alane pangiduan nami siya nopong mo alahita manonga sa huta mulai sa dariyon sahato akaari na mangihot naing manyan siya daro rohamu nayahan o panggaram mo ito nay Marcel dohot nay Mariani naing masada roham asa bagak jala ido ipangidohon akan na dua-dua masih tukul-tukul sa musuhat ni Rubian masih aminaminan sa lapak ni Gaol malunong sa daro hamuna tudulo tutaruan nang adong be manang naisi mandoh kata tu hamuna jalaw na olo hamho na gosip bahaya do molo kata gosip maloha mo mengareng at hata di jolma asa bagak kamu na mariboto di pinopper ni naburo namyon asa giat songon dabo songon idok ni na tua-tua asa belgama batu ni rumah belgama batu ni sopo nung magabi be naburukon sa rumah tua alas yung gabi ma pinopper na nauposo amang baro alam ko sang nama tua mo siya didok asa palitang mapagabi tumudah susita doon are mo na dua gabi na mariboto asa lolo mahamo mas ipaluluan nay mandapetan rajay dak sudat inna pudung mulutuk sosakot te palia dak sudat roy ba marsoba tu hula-hula nape si mainon naso sadia asa manang nasa sadia biar non ima rikit siti suara na naik sepasaton nami tuhamu na hula-hula nami si titi masih dopa golak-golak pangarahuna uli otik na buhu pasatami say kudang mapinasuna lau suak songoni ma anon jabar juhut naboy hupasatami turajay asma rohani rajay suak songoni naik aik si tio-tio asa tio panggabian tio parhorasan pihami anak komuna tujuluan yarion amat berbisik kami naik borha mahami daputan hula-hula nami tulang nami di bagasan sadari baik damai majo nah hopar tu sih Aku
asa bago na maralto mana tubuh di robian oras mahami na madzalo ima silio-lio muna song juhut na bersaudara doho mual si tio-tio sa Tuhan tamatong na manggohi pasok-pasok ninong si pululot tamang moro dia palatikyon siap po natulak Mau lihat. asa doho ng mahasong nilo hinamatua sahab masulo sahab matuwag kayan nung masahab sa luhut ulaun habatahon taulahon dia palatikyo sahab may taul luhut pagbabi so ni masahat ni hata Tuhan muna ang baro namin jadi Romamu rajana bonaniari suaksoni nang hula-hula na maranggi samosir hula-hula na maranggi samosir Romamu rajana mi Anton siap ka menjual reta tema dihamu keluarga besar amang borna warga segia. Gabi cala oras. Dison rodo hami sian bonani ari hutagaw. Alaya dorong sopa sahat hataku amang boru dihamu pinoparni na borna ami. Molo tumpe dinahurang suku-suku nami pinaulima muset wakka para datat. Dinamasa akaulau dihamu. Rodo tu hami gora-gora bonani ari hutagaul dohot hula-hula na marhamarang hutagaul alai sederion uber kami hola sedado jadi alani molo tu soni sakap muna dus niruha muna hami besian tulak hutagaul si tulu binauli hami tulu binadinggan soni do suku-suku namang boru aiko hami hutagaul soni do punami haranggalo tu pun sikuru borang doina iho nirere hutagaul berjumar boru ilek do nang mari bebere molo soni tahimu kami bela sama rohan kami sih jadi mulai tema nunga saat kami di poguni alama munaon si gonggom na sesina pengataran anak parmeman ni boru hubuak kami do ima eme nomor ludus taba golang-golang isi kopi may dohot parbenabir asa dohon na matong soni tua-tua pirma poki bahul-bahul mapas salongan pirma atau di muna saluna luju-luju ma agka pangomoan Tutu. soni duwer kami dostu ni rohamuna na marhamaranggi di goparan ni pemuna mang boruna marga segian doon na matos yan hutagaul tapula si bagading lo ni panggiringan horas mahamu na marhamaranggi hot mahamu marsi pairingiringan terlumbubi ma di pertikyanon inang jumulus sa orma tua ima na boruna non manang iboto nanon kami be tongdo doon marhabun ni roha
alana na buru namion tung ringgas do tulaw. Jadi no bangido di si dihamu papunami si Joshua do si Tiur. Naik mati romuna songo palahon na boron. Berkamu na boson, berkamu na torobon, torop na sidaro mangadupi laut. Dusmar hamuna dua papunami si Joshua do si Tiur. Kuboto hami hamuna dua sona tindakon na bornaimon dua keluarga mak. Hola tanyang nami satu lagau dosro hamun na pinukani na bornaimon. Mertua mahamu boya dong ita dikon na bornaimon so sisigato muna dalan ningol. Dia mulai kamu main. Jala dipertikyanon nung ngadenggan ulaonon badinggan mahubigahan marsugot sana tapataruan non na borot tu manabasogit lasoni do bangidan nami sa kutagaol hubigami patarop taro na borot tu manabasogit bolot sudope hami lapataron na boron pangidon nami dusmar hamuna na dua molo halak na dusrohana pataron na dua sonil dua ma dapat dihamuna pitu matong bilangan hari Sabtu 2 bilangan di bulan tungtu dia toka masar satu tong matong di dongane Tuhan ditanyang nami matong ato perbenabir tabat-tabatnya ke paso-paso hubung kami di songon ulos songon atau adobe di ulaonon jalan tasakabi doi di pangarapoton udang naopat gabi pasalongan mo sada tu anak sada matuburu sada maon pasalongan tu pahupus ya anak sada ma tu pahupus ya boru son lima son na wari hami ulos na wil terpasat kami son dalan nami lau mamasuk amu martangnya tomata debata son is tua asana pura matong ditagan ulos di bangan sodi hami mangulos ibadan Jehovah matong namang gonggo. Jadi songon bubuan namin nating songon eme namar lubut itu firma toki roldain pasalongan firma tabi-tabi seluju-luju makapra mati tu jadi naruhan namin amang burung sesuai pakatayon ng tuhari opak ma ulos ka gabi nah alain sa unito sukume to amuna rolo ng puro nami usang sini naburutta marka samosir manak pinagparra rodo iro natawang mamachaloy oh iya tawang muna sa sugot arong lupera na tinggal perbinoto muna ito hangin menjawab ka muna imang pagkasi
60 pudung Yesus sakut jadi balia dak sudat sopaun hula-hulai nape si bainon na susadia laos pasangaton nami masongon jabar nagu di parsaur matuaon ni na tua-tua nami to hamona laos ihukma aik si tio satu tio aik dapoton nami 7 luanyario di peparan ni na tua-tua nami amat parmusik nami naik burha mami bah lao ma tu hula-hulai bonaniari dot si matua na marhamarangi samose benda mama na hobar tusi tubuh matong dingin di percici matogu horas mato di madingin bir matong to di matogu asa mardaka si marlasuna mardaka matong do pabukulan pasu-pasu datang yang salunda raja hula-hula sesau matongi di basahatu asa madurnya tolu manjalan sigura-gura leleng meta salunda mangolu sah matong tuna saurmatu sosong ni masa pasa pamuna mang baru di nong satu tangan nami doron nama son sudah tua asa bagot dotong nama rahato dolok nama robean horas mahami tulang muna nama jalo tuga dana matong dia muna yana kon nami na mang tutu jadi narohan nami Tuhan muna salunda terlumobi matu baupun nami si tiur dos Joshua pesat terakhir nami dos marohan muna idolas nerohana ka hula-hula lapasi ngoton dia ka anakon terlumobi ma dia ka sipatu paut tu perboran na boruan nami on posuran nami son sudah tua unong nya otoras matong dibuat batiang sopo di balian molo halak burju pasangapon adat namar na toras totong matong na botran akka pasangatan di studio na hula-hula nami hula-hula na boso nanggolan nung adi harbangan na sida badamang ma sidoguna hutuli oras ma adi hula-hula nanggolan
Parsongot tersingot. Le, mulus ngobok kami nang tatay. Opak mah. Gabi. Sada maon apala tu borutku dah tu helaku. Gabi. Sada maon tu ibotona. Gabi. Sada maon pasago maon tu pahopo. Pahopo. Sada maon aladong doa mo na huber kami. Dia akan maranggi. Saya may tu na maranggi. Gabi telah. So nga lima, pasahan ni ulos na matohonan na lao si pasaton na ito mo na. Pahupo taman non, pahupo macalon na natin, ato pahupo siyan kidan. Ipeper musik Saya kami. guru. Dinala pa sa ulos mahami. Ima tu pinagparri ko to namin on. Madamang musik na huparto si nakahos to. Sudah naik. Itu sudah naik ya sapas obat. Tunggu dulu. Lanjut amak, lanjut. Lanjut amak, lanjut. Iya. Oh.
marga siagian. Gabi rencana. Jadi mungkin sehari asa ay kedunang naman dekatan noangon unang gabi na rohamuna. Hula-hula ima ya rombongan ni hula-hula. Ano nga rombongan ni hula-hula. May tagdahan. Jadi mo hula-hula muna henak ko may. Di marompong doon noangon tuwa. Parohaw kamu kata